Oke, renang kan, Molly kan. Pinter loh Molly yo. Oke. Apa? Bisa renang-renang toh. Molly ini kayak basah-basahan renang sampai sini. Seperti biasa toh. Aktivitas sore hari renang sama Molly ya. Molly ini kasih cemong-cemong. Sampai cemong-cemong loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini jalan-jalan di pemandangan alam ya bersama Molly ini di bawah. Bersama Molly melaku neng sawah ya. Jadi keseruannya gitu Molly ya buri ya. Molly. Ayo loncat sana loncat sini aja Mal. Sini Mal. Jadi aktivitasnya nongkrongnya saya sama Molly neng sawah ya teman-teman. Pemandangan sawah terindah. Kayak ngono kayak bukit-bukit kaki bukit menoreh ya di selatan Candi Borobudur. Melaku sambil olahraga, sambil jalan-jalan neng sawah gitu. Ya konco-konco kayak neng kono kayak gawe gantangan kayak neng kono gantangan perkutut. Nah, saya jalan-jalan neng sawah. Aku Molly nemburi ya. Molly. Ini Mal. Si Molly di belakang itu ngikutin di belakang si Molly. Jadi ada mumpung cerah, cuacanya cerah, nggak hujan, langsung OTW. Nanti sudah gede-gede. Karo goleki apa susuk putut ya. Molly di belakang gitu. Kayak Molly di bawah gitu. Ayo Mal. Wah, melu apa kowe? Melu renang? Ngaji ta kowe ya? Ngaji tapi orang ngaji kok. Bar maghrib, mangkat tok bar maghrib iki ta ki. Taline lah ya taline sing abang ilang e. Orang ngerti kowe, nah. Ora ngerti iki jalan-jalan iki karo mumpung karo delok Kang Jitin. Kene ka. Jut. Ana ulane kono kuwi. Ana ulane. Wong ngarit ngene iki lho kae. Wong do ngarit nang kono kae sukete ijo-ijo ya. Matahari ini biasanya apik kok ora ketok ya, Pi. Mendung piye wong panas ya mendung. Matahari ini apik. Ngendi? Ora ono. Apa? Cepet mall, tak jak adus mall, renang mall. Ora gelem idun rene ya wingi biasane gelem renang kene iki. Tapi kok. Nah ono lah, Gosel, Molly sini Mal. Mandi Mal, turun Mal. Ini reget akeh lumute iki lho, nah. Molly. Dikejar. Molly sini. Ini. Ora apa-apa ngene ora DC. Apa? Jadi aja bengok-bengok ora dioyak. Nah dibengok-bengok kan dikira ngejek lho, ngejek to. Kok keh lumute ya pi kene iki. Ayo, mandi piye? Jadi sapa keh wae. Anan rene kok. Ben midun dhewe ya. Ben wong iso renang dhewe wis aku. Molly, Molly. Sini kae ora ngoyaki kaca. Teman orang ngoyaki. Sini. Mari. Ngoyaki tonggo iki. Hah? Tiba, mari. Ini. Raup. Ini kolam. Apa sumur kotak. Sumur ini lah, sini sumur. Seger. Kami turu jalan-jalan baru. Adus amal kene mal.
mati sih ini. Mali. Hei, Mali. Ini. Ayo Mal, Mali ramal. Wah, mati sok Mal. Nang kono sing gelem ning isor. Oh, sing ki momo renang momo biyen lho. Iki Mali. Iki Mali kan ning isor kae. Ketut terus kae. Ya Mal. Hah? Ora ana kukune kok. Witan jagung karo apa tadi? Mumpung cuacanya cerah ya teman-teman, jadi aktivitas karo Mali ayo renang ora rene. Karo Mali ini wakeh iki, ipuan-ipuan aku. Oke. Renang mau di ben renang. Ayo Mal, sini Mal, renang Mal. Jadi aktivitas di sore hari bareng Mon Kemoli, di mana ini lagi jalan-jalan ya toh. Jalan-jalan kan nang kono kae ono. Hah? Bulai sapa kuwi? Layangan no. Jadi nek kene sore biasanya tadi banyak teman-teman main layang-layang ya, layang-layang. Iki buntute iki, teman-teman banyak main layang-layang. Oh, nah, Mali sini Mal, mandi Mal. Karena Mali ini ya, belum syukur pula belum syukur. Jadi ngono lur ya, nongkrongnya saya berhubung saya kampung, jadi aktivitasnya ya wis dolane ya di kampung. Mali ke arep mandi, ke arep nyemplung. Wih renang sih. Ayo ta renang to. Ya enggak renang to. Ngene Mal. Mandi Mal. Oh, Mali. Coba cukup ya, nanti kan turun ya. Renangnya langsung renang Mali. Ya. Iya. Kowe nonton saka kono wae ndak doyak. Oke, renang kan Moli kan. Pinter loh Moli yo. Oke. Apa? Bisa renang-renang to. Moli ini kayak basah-basahan renang sampai sini. Seperti biasa toh. Aktivitas sore hari renang sama Moli ya. Moli ini kasih cemong-cemong sampai cemong-cemong loh. Wih. Ini baik Mal. Tuh Moli itu sebelah sana itu. Jadi ini pakai kamera depan ya, kamera depan. Jadi biasanya gue kamera belakang, ini pakai kamera depan. Terus kedinginan Moli. Ndai apa jenenge wit-witan nganu apa jenenge kangkung ya, bunga kangkung kan di sini banyak pohon-pohon kangkung ya di belakang saya ini ya. Jadi Moli gue malah oleh tawon ya. Rumah apa kayak sini ya? Rumah lebah. Anak indukannya lak diantuk ya. Sama rumah lebah. Dawa apa pi nganu nih? Bulai dawa. Nemu yo ujuganmu to. Apa nilon? Mbok. Pedhot wingi layangane. Kecekel ora tapi. Hilang. Benangnya embuh. Ketemu layangane tok benangnya embuh sari. Layangannya ketemu tapi benangnya enggak ketemu. Moli kayak Moli di belakangnya kayak makan lagi makan apa lagi makan Moli enggak
kan jegur lagi ya, mandi lagi nanti ya. Si Molly mandi lagi nanti biar jegur. Ngaji jam pira ya, Pi? Ngaji jam pira? Maghrib. Oh, biasanya maghrib to. Asar to ngajine to. Oh, bener gini siapa? Ngaji ini kan siapa? Mas Nabi. Sing ngajari siapa? Mas Nabi apa Mas Rodin? Mas Nabi.